tunruma hian Mizoram village council te Tobul le ani phung chungchang kan han soi anga emi kan soi ma hian tun ma Mizo lal te din bun kha soi ma sak trying kan ria a hello ber te jinga mi ma nila an soi ve rim trying kan ria tun ma Mizo lal te kha an khuwa kha an mangaya an khuwa kha an ta ania lal afin chuan kha khuwa mi te kha an finga lala chuan an a maya lal fel khuwa chu an fel maya lal zirna ngai poi mo khuwa chu zirna lama man sor maya chu tiang zel chuan lal khan an khomi jiang kim mai a keng tel thin ani amaro chu kan hriat theu angin British Howaron liana sangkha zariat somku bor vela valen alo thenga chu da chuan lalina thunei na pumhom kha tlema ti danglam alo nita a sap kanhanti British lalram kha Mizoram alo luta ka khan an thunei na then khat chu sak alo nita a absolute power an tiang chi thunei na pum luman neng chi kha nei to lovin khat thunei na then khat kha British ho khan an chu sakta amaro chu thu sak lo tam tak kha an la nei thawani engbo ni sela India ram a independent ani ma a kan Mizo lal te din mun kha thatak mai ania tin khotlang mon tu khotlang nei tu kho nei tu dik tak an ni chu tiang ai o tura mi puina an than aruat ni lo in tha chon thil no po ni lo wa lo om ta chu tun din muna Mizoram ne kan ni mek village council te hin ni chu wang chuan a Tobul hi kan man fu poi mo khop maya village council kan ni na ko nga te ro rel na kan kalpui ko nga te man lai lal te kha kan mit thare nga ro rel na kan ken ko a ke ma ni nge po kan khuwa le tuite en kol tu kan ni anga kan nung chang le eng kim mai kain uluk apoi mo viaw ani ti kha kan thu ma du chu ani kan soita ang khan sang ka jukwa somli le pasria India ram alo independent ta ka khan India dan pui duan alo trul ta chu ta chuan asam dang ram mi te tan eng tin nge heng lal te neu ho chi fan ti deu kha eng ting ang khai kho manga eng tin nge heng nam te nau te te kan hui kho mang ti kha a than pa ngai tua ngai thil ania chu wang chuan hemi chungcha ngai tua tu turin pu bardoloi khatilai hun laya Assam Premier kai ruai no noi khan sub committee adin ta chu chuan tun thlenga kan la nei tak 6 schedule India dan puya schedule parukna hi aron duang chuak ta ani chumi mang chuan lalte thak tu turin village council din chungchang te district council chungchang te le dil rang dang ro rel na thar lak mai kan lo nei ta kan soita ang khan kan lalte kha sang kha zakwa somnga le pathuma khan Lusai Hill Chief Right Acquisition Act sang kha zakwa somnga le pathum mangin thria alo nita ti chuan village council kan han nei ta ka khan sang kha zakwa somnga le palia khan he kan lalten ro an rel na kha alo bota tuna village council kan nei mek hian ro rel na alo keng ko ta ve district council an to pa Mizoram Union Territory alo ni po khan adaptation of laws sang kha zakwa sumsari le pani mangin khati hun laya district council dan siamte abik takin village council dan lom to sa te kha ti dang lam em lovin kan lamang zui zoil ta tun thleng po hian amendment then khata siam nania laman zel alo nita athlang na turin sarkar tangte le mi malak tangte mi thanem ngai ten igi morot na te pu an siam thin ma sela sarkar anga kan la nei chu tuna village council act sang kha zakwa somnga le pathum ma tanga kan man kan nei tran sang kha zakwa somnga le palia tanga kan man tran hi alo nita ani kan soita ang khan ani phung hi hriat thel theu deuh mai ania sap ho khan India ram an oblai khan sen so tem theyang ber main ro ren na kalpui kha an duwa tual chung sarkar a khan chu tilu tukin a enroll thuk ngai lem lo ani chu tiang che chuan Lusai Hill abik takin
hey aizo le lung le undivided area kan an ti te poi region lakher region an an tiang chi tun din muna mara lai chakma lo ni tang chi heng ti ten omna konga po hian sen so tlem theyang bera tian tuma officer po ande tamlo police po anda tammeulo ani lalte kha thopuya an manga lalte mangkan ro relna an kalpuya tual chung sarkar ma sona tura ain ro lem lo ani chu wang chuan kan village council dan kan man lai mek po hi atira duan ani dan chuan maso na kong hoi tura duan ani lem lo ani public administration trong kam takin village council dan hi police administration ta na din nani itimai teng ro rel na angkho chunga ro rel na thatakan kan ko then tur kha he dan hian atum ber mai ania amaro chu sang ni le som palia dan siam thatalo ni khan vairama panchayat tiras mangfo te state te ti danang de lekin tam tak chu amendment siam ania entir na tan gram sabha ti te social audit te tin development khoi tura vc te mo purna te le chang chang kha rol siam danglam malo ni ta chu wang chuan vc mo purna hi hetilai lal thak tu kan administration ting ko tu mai ni talawin developmental works khoi tura ta na mi poimo berber te an lo ni ta tun thleng point chu tiang chuan ngai alo ni ta ani chunga ani wang chuan kan village council nei mek te hian chu tiang ril ru puwa na an tho poimo khopin alanga abik takin khotlang neu neum thin te khotlang ro rel na fello ang chi te chung chu chin fel vat vata an chele thriat na fim tak manga ro rel na thlaibik nei lawa an kalpui kha poimoin arin oma adot le chuan khua hi an ta nia anei tun ni ti in riat fo apoimo trong moi lo sela vi si then khat an nung changa po khotlang poina an mit ti kham hialte kan nei zeu ni hei hi apoi khop mai heng ting ten ni lovin anei tu tak tak an ni khua kha an ta ni ti ria sela tin khochunga pole engemo lo of ding thin na te po hian in ti nei tu sela zil ha fo sela NGO le thil dang ko ran te thleng poin tho pui thiam sela kai ruai thiam sela chu VC te Nihphung tur ania sarkar tanga scheme local te le kho chung mo rang rang om thin te chunga chuan ati thei tu anni khan ni kherlo poin ati thei tu tur khan juk khriata chung teng te anwa biak po zunga an khotlang ma so na ta na thataka mi pui nol pui atam jok du da na ro rel the na ta na anti kha apoi mo khopin alangani heng ka thilan soya hian vi si then khat chuan sarkar an mamo an thlen te mo an du jong an ti lo thin na ta mi pui gram sabha kowa sarkar dan omsa dan kala hengen gram sabha thil approve tira leko maite an ching thina chu VC te Nihphung le danena an ti tura atia chu an re reng lawa khotlang ta na tha anga alang ani po hian dan pela ro rel na kalpui hi India ram dan pui mo te sarkar ro rel na emo sa ministry nuaya guideline emo khang kala ro rel na kalpui hi village council ten kan ti lo top tur thil ania kan khotlang ta na thaber tur chuan ro kan relang amaro chu sarkar emo khanga dan lo om sa pela be puye mo van tlang ro ren khom gram sabha han ko wa dan ba ka thil tiang chi re reng han ti kha VC tu tu le mo purna an Nihphung po ani lo ani danena soyang taka thataka an khole tui kai hroi kha an ti tur ania dan ba ka ro chuan kala thiang chong lo ni ti hi in thenon fo sela a thain arin om ani ato berakan soidu chu village council te hi lal io atana kan than ania chu wang chuan khonei tu tak an ni ti hi a in thriat apoimo fiam thuin an soi thina ka khua tu ti turni te po an ti hial thina chu tiang deuh chuan village council member mo than kan lo ni to chuan party mo khang khan min kai ruai tur party kan ni na
te khan min ti dal tur ni lowa thil thaber khotlang thana tur ngai tuin ma kan la tur ani huap zo takin kan kalpui fo tur ni chu village council Nihphung chu ani chu tiang taka village council ten kan khotlang ma so na ta na tok turin du sakna sangber kalan bok chu ni kalome